Hello, ndabashuje abakunzi ba Storm TV. Nk'ibisanzwe nitwa Shema Aime Pacifique, mbazaniye update news. Ni inkuru imaze iminota 10 mirabona dutangiranye ifoto y'umujene yitwa Marc Casedo akina muri equipe ya FC Barcelona. Nyuma ni inkuru imaze iminota igera ku 10 nkuko mubibona, breaking news imaze gutangazwa n'uyu mujene yitwa Fabrizio Romano usanzwe utangaza ibijyanye n'imikino. Yavuze ati Barcelona have informed Marc Casedo that they want to sell him as the club looks to make a major sale to return to first one. Casedo has been out of the plan since January, with Hans Flick preferring Frankie de Jong, but he severed him at 30 million, but paid loan with purchase option also on the table. He does not plan to leave. Okay, uyu musore twa Marc Casedo ari mu basore equipe ya FC Barcelona iri gushaka kugira gute kurekura muri uyu mwaka kugira ngo barebe ko like bakomeza swadi yabo bakareba ko bagera kuri byinshi muri uyu mwaka utaha w'imikino. Hanyuma uyu mujene hari amakuru amwe namwe nagiye ngira gute mu guteguriraho kugira ngo uze kubasha kuba umenya ese ni umusore umeze ati utise ni umusore equipe ya FC Barcelona yagukwiye kuba irekura. Hanyuma uyu mujene ukina muri equipe ya FC Barcelona ni umujene ukiri muto, yavutse ku itariki ya 14 Nzeri ubwo ari mu kwa 9 mwaka wa 2003. Birumvikana ko afite imyaka 21 akaba azuza 22 muri uyu mwaka mu kwezi kwa 9. Hanyuma akaba no muri equipe y'igihugu Espagne kama nkuko namaze kubivuga. Hanyuma itangiye gukina mu makipe y'abana nka Villamejer, Saint-Celon, Granollers ndetse n'amakipe nka za Dam mbere yo kwinjira muri equipe ya La Masia, ishuri ry'abato rya FC Barcelona mu mwaka wa 2016. Yabaye kapiteni y'ikipe ya Juvenil A, ayifasha gutsinda cyangwa se gutwara shampiyona y'irushanwa rya Copa do Campeonato mu mwaka wa 2020-2021. Yakoze debits ye mu kipe nkuru ya FC Barcelona cyangwa se yinjire muri equipe ya FC Barcelona ku itariki ya mbere Ugushyingo mwaka wa 2022 mu mukino wa Champions League. Yatsinze igitego cye cya mbere muri La Liga ku itariki ya 2 Werurwe umwaka wa 2025 mu mukino batsinze Real Sociedad ibitego 4-0. Ese mu ikipe y'igihugu meze bite? Yakinnye Espagne mu byiciro bitandukanye by'abato U16, U17 na U21. Yahamagawe bwa mbere mu ikipe nkuru ya Espagne mu mwaka wa 2024 aho yakinnye umukino wa UEFA Nations League batsinda Denmark ibitego 2-1. Hanyuma ushobora kwibaza ngo ni umukinnyi ukina ate, afite izihe karite? Akina cyane ku mwanya wo hagati ushinzwe kurinda, ariko ashobora no gukina nka right back cyangwa central back. Azwiho kuba umukinnyi ukorana umurava mbese w'ibigufu, afite ubuhanga mu gucunga umupira no kugarura imipira yatakaye, kandi afite ubuhanga mu gutanga imipira ndetse kurinda no gukina neza mu buryo bwa technique. Of course ni umujene w'umuhanga cyane. Rero equipe ya FC Barcelona yifuza kurekura umutoza Hans Flick ashobora kubabona like atamitinga karite z'abakinnyi be, kavuga ati reka murekure and then ndebe ko nazana undi mukinnyi uri kuri calibre, I mean uri upgrade. Hanyuma rero reka dusoreze hano. Yitwa Marc Casedo. Mumbwire muri comment nimba mbona ko like uyu mujene yarakwikorerwa na equipe ya FC Barcelona. Ese murabona hari undi mukinnyi Hans Flick ari buzane ribuze kugwa mu ntege z'uyu nguyu cyangwa okay, mumbwire byose muri comment. Nitwa Shema Aime Pacifique, this is a Storm Sport, ndabakunda cyane. Ciao.